pre svega bih hteo da se zahvalim gospodinu Markeđaniju na pozivu da zajedno sa profesorom Crnojevićem ne samo promovišemo ovu platformu, već kroz njenu promociju zapravo pozovemo i poljoprivrednike, poljoprivredna gazdinstva da investiraju u osiguranje. Svakako će platforma Tera pomoći donošenju odluke da se investira, jer je zaista suma koju treba da izdvoje za osiguranje svojih useva višestruko manja nego što je potencijal štete koja može nastati, posebno u onim godinama u kojima imamo zaista reakciju u odnosu na klimatske promene. I kada pogledate veličinu, odnosno broj hektara ili površinu hektara pod kojima su osigurani uslovi, vidjet ćete da Vojvodina nešto bolje stoji u odnosu na prosek cele Srbije, negde 12 do 15% useva u našoj zemlji se osigurava, nešto veći procenat je u Vojvodini, negde od 15 do 18% obradivih površina, što svakako nije dovoljno da bi imali jednu sveobuhvatniju sigurnost i da bi na kraju krajeva sačuvali useve i krajnje proizvode koji su sve traženiji i ovo što je profesor Crnojević rekao, u uslovima ukupne svetske tražnje sve skuplji ukoliko naravno tu proizvodnju održimo i ukoliko drugim mehanizmima podižemo njen kvalitet. Drugo, DDOR, naša velika kuća sa ozbiljnom tradicijom, u proteklih 5 godina isplatila je više od 2 milijarde dinara štete po ovom osnovu, što znači da će im platforma pomoći njima sa jedne strane, sa druge strane i poljoprivrednim proizvođačima da budu efikasniji, sveobuhvatniji i racionalniji u tom ukupnom pristupu. Sa druge strane, Institut Biosens sa sjajnom grupom istraživača i evo da podelim s vama dobru vest, u utorak ili sredu počinjemo izgradnju, ekskluzivno, počinjemo sa radovima na izgradnji nove zgrade instituta, više od 7000 kvadratnih metara, stvorit ćemo novi prostor za naše istraživače, bolje uslove i imat ćemo, dakle, u periodu koji je pred nama, godinama i decenijima koje su pred nama, mogućnosti da gledamo sigurno i u drugim segmentima povezivanja informatike i poljoprivrede, mnoge nove platforme i mnoge nove inovacije. Treća važna vest. Mi smo investirali, a nadopunjuje se na pitanje zaštite useva od elementarnih nepogoda. Mi ćemo ukupno investirati više od 20 miliona evra u automatizaciju sistema protivgradne zaštite i Vojvodina će prva od svih regiona u Srbiji biti potpuno pokrivena do kraja naredne 2022. godine. Do kraja juna meseca, ovog juna koji je pred nama, biće završena u potpunosti automatizacija sistema protivgradne zaštite u zoni delovanja radarskog centra Fruška Gora, dakle Srem, a očekujem, ako ne bude nekih velikih problema, da ćemo imati i ugovore za automatizaciju druga dva radarska centra u Bačkoj i u Banatu, Bajša i Samaš. To znači da ćemo iz ova 3 primera, dakle i kroz angažovanje osiguravajućih kuća i kroz jedan od naših najelitnijih instituta i kroz naravno subvencije koje treba da podstaknu poljoprivredne proizvođače da se uključuju u programe osiguranja, ali i kroz naše velike investicije delovati kao jedan tim koji će svako u svom delu odgovornosti preduzimati sve što može da bi se smanjila šteta koja povremeno iz godine u godinu ima i veliku vrednost. Tako da jednostavno sam zadovoljan, menjamo stvari na bolje, intenziviramo određene procese, posebno u ovim inovativnim sferama, pratimo svetske i evropske trendove, čak imajući u vidu referentnost našeg instituta Biosens, zapravo mnogi sada prate nas i žele da
naše standarde postave i kao svoje. Tako da se još jednom zahvaljujem svima koji su u izradi ove platforme učestvovali, ali i svima koji su, a naveo sam nekoliko važnih primjera, delovali da u buduće i u ovoj važnoj oblasti imamo mnogo bolje rezultate. Zapravo, što manje štete i što manje isplaćenih naknada po osnovu štete, a što više preventivnog delovanja, što više investiranja u sve segmente zaštite poljoprivredne proizvodnje, od ovog generalnog na koje smo mi radili, pa preko mera koje preduzimo sekretarijat, kroz subvencije, kroz opremu, posebno, i to je takođe važna vest kada je reč o skupoj proizvodnji, to je proizvodnja proizvoda od voća, povrća, gde smo posebno investirali, dali subvencije za zaštitne mreže i za sve drugo što omogućava sigurnost u toj proizvodnji. Hvala vam još jednom.